Nolor ka jingbom say so ka jekran berkitrai lani ki nongmi khmat na ki cement company hakmat Ushivansh Awasthi IAS Deputy Commissioner ka East Gentles District kitrai berki nongnya truck hakalama ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA kila syabe na ka jingpunlong jeki na mi mentru hakalai poi tarik risau arhajar arpusan. Haswa kani na gajengalang bala khot penlong daki bor punya district ka East Gentles yaki noyalam ka MCTODA bat kitrai lani ki nomi khmat na ki cement company kala kut da ka jingbom la ki cement company ban siu bai ket yaki truck kat kum kedor sarkar. Kumban syukudau baka kenhun kitrai bat nongnya truck na do ka arpa hunyo tarik risau arajar pesan kila penlong ka jeki baklembu por da ka bapakhang yaki truck kit cement bat klinker hasumer mi mentedu bypass bat ka jeki ka association ka long baki company pen mi daw bilat ki di ban siu bai ket yaki truck ha ka dor banya imlang kat kum ka dor sarkar. Henry ka jingbom trek ki company cement ban siu bai ket kum bu dor ka sarkar kala pen bitar ya ka MCTODA ka bapen kre ban pen ken riak no ya ka jaka ya ki chakli tirchi ki noyalam ka MCTODA kila ong bakal dan lupa ka jingsela hapadang ki cement company bat ka sarkar jela kila berngam balada kim yo kalat ban ya ki kin tur sa sekretariat Shosho ki noyalam kila pen pau baka sarkar jela kam dai ban aiding namar yo kan ing kum ba ing shakiwei kiri bat jela kari India Manong sakaway. Ya kini ke government tu dah kan mau. Bamantag singi la syabe nang ne. La syangi syabe sakaway kan jaka. Harai tu dah kan mau wada mas. Ailat yangi. Mangin syong hapos kiat tariat. Kata ka kubur. Domang apa? Syaka government of Meghalaya. Bat kan mau nganong sakaway. Tu dah kan mau ku state government. Haba biaya ki sinyal window agency. Cek ini ki cement factory ngatip scam bernyanyi scam piladon ka understanding MOU happening jongki bat ke state ke jongi ban nga siaw si banong ba anda day ke por mengini kran jaga jek shisha pipen do lene pipen ngam lene pipen ja ya kini ki MOU handrai ke bas ngaw si shushu banong hang ne ngi klempan ya ke bamdai ke bang ide ban yo ngiyeng ya ke bapila pas opo ke kabinet to da ke mau wat ailat ingi lane wat pensyur bayo ke Meghalaya ha ke we ke si kan ing kumbeing ha ke we kiri kata ke ke kubar wat pelong ya ke state Meghalaya jungi kum apa Manipur Kibayale, lene wat pelang, ya ke state ke jongi, kum mapori Nepal, lene apa Bangladesh, kata ke ke kubar, kum spokesperson ngapa, clear picture to the stand of the government. Please cooperate and kindly make it to fulfill the demand of all the residents of Meghalaya and especially what MC Toda have demand is not for the only for the MC Toda, but we demand as a whole of the state. Therefore, I would like to appeal once again to all the MLAs who are sitting in the secretariat. Please come forward and make it the fulfill of this demand. Therefore, once again, I urge to the Home Minister, to the Transport Minister, and then to the Honorable CM, kindly go and review again the MOU between you and the cement factories. Otherwise, kindly make it again to others rule and regulation for this cement factory. Ada pisngap ya gitu. Kamot ba na kaliang ka jong ngenom ailat. Kiong ba ngi ki lokal ngi day banray da mangi ki lokal. Teato na kaliang jong pigi jantil Swiss ngo ya hap ya kata. Pigi try to. Oh. Tekas ngo banong bangi baro ko ya kani ka jala ka jongi kibakit baba simen kalek sakileng district. Ngiru ngiday ki lokal. Denam. Day. Tena kaliang ka jonga nga sa banong ipilang perkot ay ya ka message ki. Bat ngilaong yu DC menemo. Ngilaong yu DC mena deputy commissioner mene. Ba ngiken tu ya kita lokal sion ki baong ba ngiday ki lokal. Basgo ba baki penmi aki media. Lada ki penmi aki media. Nakaliang ka jongi ngi kloy ban weng no ya ka straight la ne bangin pendam no wa dia ka MCTO di ero.
Henry ban sulit berngem bersit Ini penting kok tempat. Ya kibor sorkar nalan lendat tang ban biang ya lini simet ngangos ngobong sange no namar nakali ang ajongi nginom serap ya kita ngata kadai gajing serap gajongan nabi no barang ka klik tersi bat kidon jong kidon ru ang ni ki pradkot nak klik tersi donam ni nak klik tersi rakti yoy tirang ba sinong jong klik tersi meneru lawan deh yang ni asistan deh lawan lang ang ni mene bat manta nakali ang jong ki wat lang isabe no nang ni ndai ba waju penmi ka kentin ba ube usordar mo uai sinong Hari uai sinong la kersai ba la sya penbon ha kibor ki bahalor ndai uai sinong babe hari ubai sinong la sya penbe ha kibor bahalor bat nakaliang jong SP ru ula penbor ya uai sinong jong kami mentru bangi dei ban mi no nang ni ya kamut ba ngidai bandon ka jing songu ya uai sinong ba de ka sinong mi mentru sau mit Sanski kila ailat yang ingat ngau to penlong dah kajing tap. Jung ingin lek satai ingin strike ke malong tengah kentu ya barok menta yang ingin nampak dia lek menta kamit mo denam. Kamit kadai kamit ka basu kenja. kamit ka Ala bersedang biang dah kawai kajing yaki. kalong kum kaski ngin kain baik Baman lah kaski kadai kaski ka bersedang. Nginom kain sting ya menta kamit ya kentu ya barok ngau ba nakali ang jong pi ngau Ba- ba pinya don lang menta kamit ha kani ka strike kabang iyo ban penlong biang bersedang biang menta. Kentu ya pilang tangan ni kawai. Ya gimana jantia rakti nama jantia kenang itu dah rakti gimana jantia. Oh mod bun ba jantia gini barok white page. Babun gini na giant hills. yang ni ndai bang Iwan na kiwei Iban pun kumar na kiwa. Nakaliang wayu nong elam ula yam rang ba kat ba udang ai jing kran namar ka jing sngo mulung na ka jing sha set bat pan ka jing atli hapreng ki bayaki. Ban siu keliang e pi kiriu bai ba akne ban dan ubriu bam dan tang ikau ya ki kon ki jongo dan tang dawai kon sayang chasem dan ubam dan jaka ban tre ban kita agano no jaka kan sebangi pai sedang kejingja kajing kuslai kajing sosi ayang sem ngojongi ngaseuto bon na pedang ngojongi na po kata yang beriwar kata ngojongi kila itu ya kajingim ngojonga ngawala IT ya kajingim ngojopi ngadai ubriu kailok jonga supon yang balai midan sei mi dan ukau dan ayeng kajing pam babiang aden barok ubriu tip yang ngadai ubriu ubabiang tangala pei ya ke paralok ngala pei ya ke parado prasam ngojonga apa ka state mikala ya jongi kas ngau jauh mat kajing sausi ketang ngojonga naga ai bangalla bat siu keliang ya pikum kilidar ngas ngau yang amarwai ngamla ban le nga ay piga met ban mesim buj pat bor bile ai yang ala do badang sedang yukuk ado mentagas ngi ngila persya ya gane ga jing persya yu nusemen yu krangkar bat komjo ya gane ki plaisan stem jongi bat kini ki layo iya po ka jantia ka jongi bat kila ngap ya kini ki company ku beper hapo ka diga sten mikala ya jongi laigot kini star ki sai ki ja bisa berkat kum giri pai ba kum ki try trok ki try kali biwat ngau pelawang ayam pangaja umat ngamene ngawan nang tenga lado bang swa bang le ngau nge pi kum do ngau ngem sai so ya kan kajing akran bangin ya keu sayang sau sayang le kum baongi presiden jong nga kloi yang amarwai ngan lei ban songjel da menta ka jong pi ki pai ba ngala kapan mod la yap ay bangin yap tang em yap ubriu sa ganam goborom pateng le pateng wat sawa ay piga bay ba kran kum tanga kum no yalam nga marway nga leo saw ya skor jonga utut khar na do ko ski bang ICT support company padi president jong jan tiawang nga ngalari di ya pi banbo ban kem ya pi kum ginong yalam la pi strike ya simen hado mentagas ki dong kum gataga kentinu di diwandar ngalan mene po di si ima kemen lakso yang ngamut ban so bayau palai Ukraine kum ketu genten hakmat kim di street palai Ukraine kum tau Ukraine pa yagi kum gibreu kitrai meluk ngida waya gahap mdat kam dan jam magen leo ibi menta tapai ki kon dikti jongi ladep pule yang putih sai ki ngap im
Im tangga im gejidrok, im tangga im di bang ban keskiban ya kem masar silong. Saya cak gini ginong nyalam kejongi. Lai pen riungut kidon apa ke sten Meghalaya kejongi. Ki kasih janca. Balai kimpai yang ikum ginong yalam. Ngimdai bad yalam do yang amarwai. Mdai yalam do presiden kejongi. Ngi yalam ya pikum kitrai trok kitrai rimemlu. Ngagar pada pila do mentangim no. Yang amarwai ngakloi. Layap ai bangan yap ngakat ban yo. Yo so ban kai nganom rai. Ban weng yang strike yang amarwai. Piklai ni em. Kum ki khon ki jongi. Kum ki trai trok ki trai bar. Piklai ni em. Bakloi kum mangi ki lidar ba pin yap. Kloi. Ngapo ka di kecikeli ya pi. Balai ngas ngau yang amarwai. Tenteng ya dom. Bat baranong yalam naga ega daw. Bam sao thau su ya kacabeng balaking. Naga ega daw bas ban seu bam la ban ai pi naga ega. Bat kacang ya tia apo kali menen ngadang tia. San gut apo kali ka jonga. Lakum baong gibreu ban song haum la che yeng la takho. Ngas keu ka jing tenjo ka bajo. Jo sem kum kan ni. Ngala berkat marwai sangun ngia syong apa kali simen ngia namet kajakat tia bom ya kajakat bom ya ngia ki de mentai jong ki khon ki siu ko jong ki pateng hang ne ngagar pa de pi wei wat siu ye pile ban ya trei lang ban ngi to ay langi syong jel pile kono kon mau ngi presiden ki pin ya ki de mentai ko jong pati yang isi teng lenti bat yang ikum kilidar ke jumpi ngikloy yang amaroi ngakloy pangan im rengkat bat pikum ginong ya trok bat kitrai kali ngapun ki kali jong apileo i kebaro kitrai bartip bangadon kali tangang le kumno gakam kejam ngadon ngalaga tre ngadon hardware ngadon dukan ngayak amaroi ngaim balai ngakang bat katuka kali jong nga penyen kita kali jong ba hado katuka sigimon de hado mentang panno yosimen naga ai gata ngam panno de mentang ka jong pi de mentang ka jong pi ba yo i ka jing chau mat jong kilong kmi kilong kpa bawan men rado tu sigimon de hado mentang ski dengan khot ya wer paro mentang ski engan pa ye ne ka komisek ni khabar jaga sarkar ban gilan sekau tu labe galang nega jaka ngin ya leba ya sarong ngin tia menin ra ya lamayong la sai la chiski wateng bingit yeng bai ya kejing sisa habatin pej bahagi kishap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus f hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya